اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر
المرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالآمين وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائلة بمركب الفهوم والمعاني ونور الأقوال المتكونة العالمين صاحب الحق الرباني البرق الأسد بمثور الأرباع المانعة لكل متعرض من البحور والأغاني ونورك العالم الذي ملأت به كونك الهائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش حقائق المعارف الأقوام سرادك التام من السم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق كالبلاوم إفاضتك منك إليك إهانة النور المنظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على النبات الرباني والياقوتة المتحققة الهائلة بمركز النور والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسد بنزول الأرباع المالئة لكل متعرض من البحور والأغاني ونورك العالي الذي ملأت به كونك الهائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش حقائق عين المعارف الأقوام سرادك التام الأسلم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق الكامل الأعظم إفاضتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائلة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسد بنزول الأرباع المالئة لكل متعرض من البحور والأغاني ونورك العالي الذي ملأت به كونك الهائل بأمكنة المكان اللهم
صل وسلم على تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرادك التام من الأسلام اللهم صل وسلم على ذات الحق بأهل الكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعظمنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائلة المركز المعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرباني البلغ لسائر نزول الأرباع المالية لكل متعرض من البور والغاني ونور الكلام الذي ملأت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأبواب سرادك التام من السم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق الكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة الهائلة المركز النور والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمين صاحب الحق الرباني البقيل سيف نزول الأرباع المالية لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك العائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأبواب سرادك التام من السم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق الكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائلة المركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق لسائر نزول الأرباع المالية لكل متعرض من البور والآني ونور كلام الذي ملأت به كونك العائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأبواب سرادك التام من السم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق الكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائلة المركز المهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق لسائر نزول الأرباع المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك العائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأبواب سرادك التام من السم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق الكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة الهائلة المركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق لسائر نزول الأرباع المالية لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي بدأت به كونك العائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأبواب سرادك التام من السم اللهم صل وسلم على ذات الحق بالحق الكرم الأعظم إفادتك منك إليك إهانة النور الملازم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائلة المركز الفهم والمعاني ونور الأكوان
المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني الباقي لسيد نزول الأرباع المارية لكل متعرض من الظهور والآني ونورك اللامي الذي ملأت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش حقائق عين المعارف الأكوم سرادك التام الأسلم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكذب الأعظم إفاضة منك إليك يا هذا النور المنظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائلة لمركز الكون والمعاني ونور الأكوان المتكونة للآدمي صاحب الحق الرباني البرق لسيف نزول الأرباع المالية لكل متعرض من الظهور والآني ونورك اللامي الذي ملأت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرادك التام الأسلم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك يا هذا النور المنظم صلى الله عليه وعلى آله تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتعقبة العاملة لمركز الكون والمعاني ونور الأكوان المتكونة للآدمي صاحب الحق الرباني الباقي لسيف نزول الأرباع المالية لكل متعرض من النور والآني ونورك اللامي الذي ملأت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرادك التام الأسلم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إهالة النور المنظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائلة بمركز الكون والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق لسيف نزول الأرباع المالية لكل متعرض من النور والآني ونورك اللامي الذي ملأت به كونك الآية بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرادك التام الأسلم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إهالة النور المنظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل باب هذه التصلية الكريمة هدية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. صلى الله عنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أهله. شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا أبا العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسني التجاني خيرا وارض عنه رضا الله. صلى الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا
لنا سيدنا محمدا الغالي الشريف الحسني التجاني خيرا وارض عنه رضا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج عمر بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الفقيه الفاهم والتجاني خيرا وارض عنه رضا الله صلى الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج مالك بن عثمان التجاني خيرا وارض عنه رضا الله صلى الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج أحمد بن أحمد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله صلى الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج محمد بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله صلى الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج أحمد بن محمد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله صلى الله عنا جميع الأشياخ والوالدين والخلفاء والمقدمين خيرا اللهم ارض عنا وعنهم رضا الله اللهم فينا حسن التعلق بهم وأعد علينا من بركاتهم اللهم احشرنا معهم في زمرة الأولياء مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عصما اللهم إنا نسألك من كل خير سلبك منه سيدنا محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الإله أبتدي دعائي ومهربي إليه والتجائي حمدا له به عليه منه ولا يفر خلقه بالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس هدى محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من أهله والآل والصحب الكرام ما دعا داع بقلب ذات اضطرار وسعى يا رب نسألك باسم الذات وبالذي حواه من صفات بالأعوذ الأفخم من أسمائك وسره المكنون في عليائك وبالذي جرت به الأفلاك وخضعت لقدره الأملاك عن اسمك الأعظم من قد قامت به العوالم وفيه هامت أدعوك يا حي ويا قيوم تقضي حوائجي وما وبكتابك العزيز المحكم وسره ونوره في العالم وبالذي ألهمته محمدا من المحامد فصار أحمد وبالذي دعا بكل مشهد به من الأسماء والتهجد وبالذي دعتك رسلك وما دعت به الأملاك في كل سماء وبعظيم الجاه خير الناس محمد وصحبه الأكياس بك استغثنا وبك التوسل يا ملجأ الخائف يا المشفق الشفيع الأعظم أنت الوسيلة الكريم الأكرم يا عروة الوثقى ويا ملاذي لدى الشدائد ويا عيال يا من إليه المشتكى والمفزع لدى المكاره وما يروع
العجل بالإغاثة يا من له كل العلا وراثة توسلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى أنت الذي قلت وقولك الكريم توسلوا بجاهه إنه عظيم بخليفتك ختم الأولياء وغوثهم قراد حزب الأصفياء إمامنا كنز الهدى التجاني من أذعنت له ضوء العرفان يا أحمد التجاني يا غيث القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب أما ترى الطيب الذي أصابنا وأنت لم تزل مجابا توسلنا إلى النبي وبكمال ربنا العلي فأنت نجده ومجلى سره ومدنا من نوره وبحره ألسك أعطيت ما لم يعطى غير الصحابة فأنت المعطى والمهتدي لعصره من ربه والمجتبى له من الله على نعمائه إذ خصنا بخير أوليائه أنت المشفع في أهل العصر من كل هول يختشى في الحشر وأن عليك يا ممد الخلق من بحر أحمد حبيب الحق أن يلحق الضيم من انتمى لكم أو يعتري المكروه أهل الدين عليك بالأعداء قد تمردوا وجردوا سيوفهم وسددوا وصيروا الدين القويم ضحكه وهدموا أركانه وصدوا إن لم نكن أهلا لأجل ظلمنا فحلمكم يسع سوء جرمنا يا ربنا بأحمد التجاني إلى الردى واعف بلا خسران يا ربنا بشيخنا التجاني إلى الردى واعف بلا خسران يا ربنا بأحمد التجاني إلى الردى واعف بلا خسران وانصر عصابة الهدى على الغدى ونجنا من كل من قد اعتدى واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات يا حليم واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات يا حليم واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات ونجنا في الدهر من كل الفتن في الدين والدنيا ومن كل المحن يا ربنا بجاهك المعظم الطف بنا في القدر المحتم وعجلا بالصبر واليقين وبالثبات في مقام الدين وعجلا بالنصر واليقين وبالثبات في مقام الدين وعجلا بالصبر واليقين وبالثبات في مقام الدين دون تغير ولا تزلزل ولا تحرف ولا تبدل بجاه أفضل الورى محمد صلى عليه الله آمين 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 آمين
آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الفاتحة. فاتحة صلاة الفاتحة. آمين. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dental men dental diine ko salminde e juurade e yafnade ɗiɗo alhamdulillahi alamin fini e dow jaam kadi amin e dow jaam alhamdulillahi alamin joni Allah walli en juuli subaka kadi Allah walli en kadi wasifa o waɗama gasi heddi ko heblanade jewtade joni saha joni heɓe nen jaaha e hen ko sosoɓe
ko ma ƴeewi barmeji ɗi to wona ɗum hen jeeya ɗum hen jeeya wona te kadi da kebliti jewde de da kebliti ko garta to den de on be so be kadi jewde muñe de so jewde de jom te kebliti o garta kadi kolle jokka wonno ko koyde Allah e jeeya ɓe hen ko pettiri ko barmeji ɗi sosoɓe sasarɓe an gonɗo ɗon e ɓeytude o ko an haaldete jooɗo taw neeƴa muña taw jooɗoɗe nde jon golle ɗe gasani taw jooɗoɗe nde jon goto fof en tawna ga hay goto accata goto fof andunan ga oto hay goto waɗa hoore mum ala ga goto fof nan ga wonde wonɓe ga ɓe eɗen gonde moon eɗen gonde amin toon fof gondi e golle he inchallahu taala ko ɓaga fof en dendi ɗum inchallah ji meddi tan ko payne e yewtere nde tawi inchallah yewtere nde heddi cabɓoɗen seeɗa no sa fof jittan ko ƴewde nokku micro ji he ɓuuro hen labtude ɓe mbawen darade ɗon beele ko haalte ko mbawɗum nande mais ko nanete ko koye micro he wona ƴeltata nafata noon ko keeɓe micro labtuɗo to soɗen nanggui to Allah walla en mbawa nande ko haalte koye moƴƴi nane faame jaaɓe golle nane faame jaaɓe golle e haala ko haalete ko hanane nane o noon ko jaaɓe ko golle golle o sohla hen golle o so haalama nanama jaɓama yo golle haalama nanama yo jooɓe yiwama yo golle min tan min mbiyon Cheikh Mouhamed Saïd mo ceerno Abdoul Aziz ceerno ina dañanano ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo o wiyama Aminatu jokkama en ɗam enen annaddem yo Allah wurmo waɗa hen barke
joni palestinian ngay heddi ko hala ka ara so ay tan kalno feñi fo ko non tam ngari hay micro ko jodi non koppi gay wala min gaddade ko arda ha so micro ko jodo micro non jaba saha kali salo ko micro wona enen kay haala kay na kal nderto ka dajjani kono ma jokko ndere micro e bawon nande ko halte ko diga min ngari ha micro ko jodi sabbi ko arda ko ari tan kebo tan inshallah taala na fo calna man juram on bismillah Dental TV galle mon golle mon sunu modon galle mon golle mon galle mon golle mon galle mon golle mon non don galle mon golle mon non don Dental TV non don dokin cellal sem katande bawde asike jaaji udam jurme lokata yurme yaaji ko andi ko berde mudum ko Allah ko wi be ko berde ko ko fi Allah ko anni ma dorla heddu aldu ana anni tan mo jerde bacci da Allah gollana Allah gollata ko ana anga gollata tan ko yarda amma anni ko adi anni ko wala anni ko ganda ko don fay anni kala fay ko ton pada so moƴƴo gasi wona moƴƴo so bonande yaldan no moƴƴere woni anni men inchallah adde ɗo ko moƴƴere fana bonande wadde moƴƴo heɓa wonde gaano yo Allah feccine fof ne fof ke mayde ne fof ke mayde Allah jaaƴo he yande yaaji fo heeji inchallah fon jaram mbatten ka hakkillaji hankadi jooɗoɗen hankadi ndeeƴen mbatten ka hakkillaji hankadi jooɗoɗen ndeeƴen hankadi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. en gandi ɓeyditorade e barkilade sababu ne rewirde ɗum Allah yittirde ɗum Allah heɗade goto e baruji ceerno men Seydi Hadji Mouhamadou Ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu eɗen ɓeyditoro ɗum to diine men eto sunna men eto tijjaniya men eto almudagal men eto alhaaliji meɗen fof ceerno wi eɗen ganni barkinorade e ɓeyditorade sababu rewirde ɗum Allah e mawninirde ɗum Allah heɗade goto e batuji ceerno Cheikh Alhaji Mouhammad Ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu e ɓeyditorade ɗum to diine men e to tijjaniya men e to almudagal meɗen ceerno nena fasnaño yene barkerlu ak tëbbu ngir jaamoo ko yàlla ak màggale ko yàlla dëglu benn ci jotaayu ceerno Cheikh Alhaji Mouhammad Ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu ak itam tëbbu ak yokku ci jotaay bi ci suñu diine ak suñu tariqa Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak
suñu taalube ak ci suñuy mbir yëpp hunde wande noon mawnude noon e neɗɗo so tawi o fayi heɗade yo tawno haqqille makko o tawna ɓerde makko kanko fof o tawe nde wonno neɗɗo koko tawe koko tawa e muɗum ko ɗum woni ko tawete e muɗum tinnoɗen ɓeydoɗen wattude haqqillaji no moƴƴi e tawnude ɓerɗe ɗe on saaha ndeeƴnen dendagal dille ndeeƴen woppen dendagal dille keɗoɗen kettinoɗen beele eɗen naftoro neena mbir mi nga xam ne nag noonu la mel màggee ci yow sooy dëkklu lu mel noonu dangay teewal sa xol teewal tam sa xel bu boobaa ñi dalal lépp loo xam ne yëngu-yëngu la ñi dalal ko naka noonu tam ñi teewal suñu xel teewal suñu xol naka fekkoon ne nit ki la mu teewe loolu nañ ñi fekk ci moom kon nag nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ku nekk noppi dal dëglu teewe te itam teewlu wonɓe barru heeɓeene gila ɗo haa to jeere to haa to orori to enen fof ɓeydoɗen deeƴde e deeƴude denndangal alhaaliiji joom machine aji en ɓe deeƴna machine aji maɓɓe ɓe mballa julɓe ɓeeɗo keɗɗori ko keɗoto ko eno mbawiri gollirde golle mumen no jiɗiri ni nee na naka noonu tam ña nga xam ne dañoo nekk ci biti jotaay bi ñi nekk ci marché bi wala ñi nekk ci yeneen béréb nañ ñu dimbali ñoom tam ci dal ak teey ak noppi ñi dimbali nit ñi ndax ñi mën a dëkklu mën a teewlu mën a jëriñoo li ñu fiy taataan nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ak fekkoon ne lii mooy yitte bi nga xam ne moo fi indi nit ñépp kon nag suñu jubloo ci loolu na ngeen nañu dimbali dalal lépp loo xam ne lu bokkul ak loolu ba yitte bi jeex nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax eɗen ñaagi allah subhanahu wa ta'ala nde allah newnante en ɗum waye no sifa ɓurɗo moƴƴude mbawen naftorade ɗum e denndangal alhaaliji meɗen nee na ñu ngi ñaan yàlla nag subhanahu wa ta'ala yàlla nañu yàlla yombalal loolu ba mbir mi mel na nga xam ne mooy melo ak anam wa nga xam ne moo gën a baax ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla yombalal loolu yàlla nañu yàlla tam defal loolu ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci ngëneelam عندنا سلم الجبل سلم كنا تدور نيالا بعدين نجيبه ودك كان تكوي إسلام نتن سوا كان هذا لاول أنت كان كنت نتوهال جميل لاول هاجل كلاول كان لنا مبتن كل كينو بلن نقول سلوك مقبول كان قول الله شيخنا أحمد التجاني بلن نقول سلوك مقبول هذا تاني يقول على الله يتوب لا يقول من سلوك مول من معنا كتربية كتاري كان تفوق من بجاتا قال شيخنا أحمد التجاني إلى جاء إكوتيني التربية لا والمقبول كانكو yaati pittaali ɗi inan ɗon yaati yidde allah e nelaaɗum e yidde juuɓe non ɗon yaati yidde juuɓe nder ko ɗon woni haqiqa ko laawol ngol naanaaki no naati he yaati yidde juuɓe ko ɗon woni haqiqa ko laawol ngol no naati he nde wonnoota faya to haaɗoyte to nde wonno so nabbaama to haaɗoyte to hujjaa to ɓe kaari en to ko yidde allah ni e nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗumnon gonta yidde allah yiddene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo diwata ga tan yiya yawtoya gontan ma yahango e julɓe he yiɗa julɓe ɓe giɗgol timmugol jaɓɓangol tan nde puɗɗa yettade
وأعود يقضي شيخنا أهل لكل أعود يقضي دين الله صلى الله عليه وسلم لكل أعود يقضي دين الله كل بني لا والبني وتقاد خلواني يكدلد فرنا دغاني جد جكودي نوانا كونون تنوا كبارد ندبر هتو فتاندو هتو وعلى جناد إذا يقول هذا نوانا كونون الله يفنجارنا كونون لا والشيخنا أحمد التجاني كانوا يقولون كونون يقولون حقيقة معنى والذكر مقبول لازم الذي فيجب الجمع ستجد أراني يجب هكذا هداك سوانا جراءة ترى مقبول وترى مقبول يجب إذا شيخنا أحمد التجاني إذا لا بأرهان يا الله كلنا الله يجب سوانا نحن نجب woppde ande julɗo e anande julɗo sa wawi woppude ande julɗo e anande julɗo ha gasi nde puɗɗa wawde wiide ala eto yiɗde julɗo yiɗande julɗo ɗon ɗo ande julɗo e anande julɗo ene nder fittande ma sa yiɗe yiɗde julɗo yiɗande ɗum ne heɓata saabu a ala ɗo mbaɗɗa ɗo mbaɗata ɗo a waɗi ɗon ande julɗo e anande julɗo ɗum ngel ko gotel ma pitta ɗum ɗon itta ande julɗo e anande julɗo ha laaɓata nder fittande ma nde puɗɗa fuɗɗade wiide aɗa yiɗa julde aɗa yiɗa ɗum ɗum ɗo ko ɗo woni arande fela suluku laawol sheikhna ahmad tijani ne wonno ngol ɗo laawol koye ɗum tan maha hay so tawi neɗɗo janngani ɗoɗe ɗe ina anndi gondigal yimɓe no neɗɗo yiɗa no neɗɗo waɗata ha yiɗa yimɓe yiɗa ɗum goto fof ina anndi no waɗata ha yiɗa yimɓe yiɗa ɗum sabu neɗɗo kam ina anndi ina yiɗi e hoore muɗum goto kala so ina haalay mum ko moƴƴi neɗɗo kam ina anndi no yiɗi e hoore mum goto kala so a gollay mum ko moƴƴi sono anniyoye mum ko moƴƴi omo anndi omo yiɗi yimɓe ɓe mbayanamo ni omo yiɗi yimɓe ɓe nganniyo e makko moƴƴere kaala e makko moƴƴere ngalla e makko moƴƴere omo anndi e hoore makko kanko ko ɗum o yiɗi yimɓe ɓe mbaɗanamo so ko tawi omo anndi ɗum noon omo yiɗi yimɓe ɓe mbaɗanamo ko kankone yo waɗan ɗum yimɓe ɓe yo anniyo maɓɓe anniye moƴƴo yo haala ɗum konngol moƴƴo yo golle maɓɓe golle moƴƴe so waɗi noon tan ɓe mbaɗanamo noon o yiɗa ɓe ɓe jiɗam ngoɗo fene so tawi tan neɗɗo moƴƴini gootoro hankadi alana darima e kullugo laawol ngol ana jaatima laawol ngol noon ko ngol jaati an ka jaati laawol ngol hoore mum ko jaati an ka jaati cheikhana ahmada tijani ko jaati nde wonno laawol ngol ko jaati an ka jaati cheikhana ahmada tijani ko jaati goto kala felo ida ko an ɗona ɗo ko ngoɗo felo woni aɗa walle felo ngo aɗa waɗa ngo kaami ɗo ngo tigi ɗo ngo kam dawa e ma an hoore ma ɗum ko felo ma wa amma felo jaati laawol cheikhana ahmada tijani ngol fele ko tawde aɗa anndi laasimu e wawiba e wirdu andima ɗi tati ko kañum en goni mana woni laawol ngol tawde ka pelliɗo wonde e laawol ngol ka saali ko maggol tawa ɗiɗo tati kañum ko mbawɗa waade no mbawɗa waade fof aɗa moƴƴina ɗumen aɗa wirda laasimu ma subaka kikiɗe aɗa wirda wajiba so a wawi subaka kikiɗe so a wawani hen gotol aɗa tawi wirdu aldima ɗi kadi aɗa yiini ɗumen lukkene ko mbaɗata ɗumen ko aɗa waɗira ɗumen no ina foti waɗirade ene foti moƴƴirde aɗa toppite ngoɗo felo e laawol he hay sino tawino kay a janngani a etoto faande ɗon mana firo mana laasimu hay sa janngani laasimu aɗa wawi etade ha paama ko wiyete astahfirullah aɗa wawi etade ha paama salatu ala nabi aɗa wawi etade ha paama la ilaha illallah kaalowo ina faami ya anndu on ɓuri yawde hettude ɓerde mum e kaalowo faamani labudde toppirka hay sa janngani ha paama kaffeede ɗe ko wasde toppitade ɗaɓɓinade haɗiɓe janngani ɓe anndude mana liggudu kono so wona ɗum so tawi ɓe mbatti hen hakkillade maɓɓe maɓe paam oɗo ɗum ma neɗɗo moƴƴina ɗum nde wonno ko haajuma amma cheikhna ahmada tijani ngol ko felo
أمي وتنالاب الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قتل ما تكن بدينه ثم قتل من لاول الأرض واللاول ونالاب الله صلى الله عليه وسلم لو أن نالاب الله صلى الله عليه وسلم وكلمه الشارع جناgal saya fofof koy jati nelaɗo allah woni sallllahu alayhi wa sallam ha gasi nder wonno kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam jaati makko o dendagal saria ina hen kanko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam leñol makko ngol omo yiiɗi gandude ngol ko kanko woni waɗi wirdu mana cheikhna ahmad tijani o kanko waɗi wirdu ndu noon nde o waɗat ɗum ndu o waɗi ɗum koye hoore makko ɗum waɗi ko ma neɗɗo wasa famde kono ala fof e saria ko nduɗo wirdu cheikhna ahmad tijani jotata ma neɗɗo wasa famde kono ala fof emo amanatu gollodiral ko wirdu mana jotata ma neɗɗo wasa famde ala koye haadiji aduna e haadiji lahara ɗeɗo gese e ɗiɗo gila buuji e ɗeɗo dawle e ɗeɗo gollodiral a hen gueɗel gotel ala sownananti nder wirdu to famde wirdu to haqiqa ina faami dendagal ka allah mana dendagal ko woni saria ko ko wirdu ndu aduri nde wonno wirdu ndu koye nelaɗo allah umi fofono koye nder nelaɗo allah umi nelaɗo allah ina anni inde nder wirdu he fofof faamotako e nder pendu wirdu ndu ina faamo e nder haqiqa wirdu ndu so tawi en faamata ko woni nder to kañum hayso en faamata ko woni nder to nokel gotel fadine do ko yegotiɓe mana almuɓe kam so tawi minen ɗum ɗagata haajiji jula buuji e dendagal fitinaji mumen e dendagal alhaajiji mumen ina wawi kinaya ma ina wawi istiara wiyede albert ila fay jotede ɗin haajuji ala ni ko mecce kaɗe awa yitude ina ɗo mana ina jooɓa hen ala mecce ɗe mbawatake rewnede ɗo garne e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ala fof wona jangde wona mecce wona hunde fofof ina wawi rewdede baqqila so tawi yusumira baqil maɗi atiye koɗi mutaawidu min almuuri wala wani min almuuri wala wani e hunde fof so tawi koto remoɓe koto ñawde seeɗa e dañoɓe ko heewi so tawi koto janggoɓe seeɗa wiga hunde fof muuri walla wani nan toon mana ɗum ɗo koto wiya gotel en tan kono noon mana dendagal wiɗuɗum fof ina gañi ɗiɗo haajuɗi ha ay haaju goto heddaki ewa gila ɗum ɗo ko wayini saka salatul fatih alfatih ma oli fatihadi ma oli ko ko soga ewa ko woni ko woodi foti ko mbiyenno wonde ko wona men ɗiwa seeɗa woni ko woodi so wona ko wasa noon holko wasa ko wona ɗi wodirama sababude nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mana nduɗo wirdu so tawi neɗɗo heeɓi ɗum ya andu mecceji ɗi fof a heeɓi ya andu jambeji ɗi fof a heeɓi ya andu dendagal aduna a heeɓi dendagal lahara a heeɓi hay hunde feñani e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fade zahiru wujudi hay batte wona ko annabaɓe ƴetti wona ko malaikaɓe ƴetti wona ko goɗɗo ƴetti so wona ina e nelaɗo allah ko woni e nelaɗo allah ko sallllahu alayhi wa sallam ko tubbude e nelaɗo allah fay to allah ɗum en ganda ɗum ko tubbude e nelaɗo allah fay tagodele ceeɗiɗi sahnamata tiɗena e gambe ɗaccani tewɗo waddani allah hayni ko woni hakkude makko e allah ina woodi ko waɗi hen lawol ina yetto e cheikhna ahmada tidiane hayni ko yeerode hakkude makko e allah hono ahmadiya gonɗo hakkude makko e allah kono waɗi hen lawol ko ina heerode cheikhna ahmada tidiane ko kamɓe ka kanko e muɗum gandiri ko ɗum woodi kono hay ɗum no woodi gonɗo lawol neɗɗo so tawi nangi ɗum an ala ko keddoriɗa e ɗaɓɓade aduna e ɗaɓɓade lahara ala ko ɗum jidde e keɗɗo lawol tijaniya ina wiya kañum woni koye ndatoyde wilaya ala ɓurɗo on jidde eko yahete so tawi no omo andi ko yahete ma o wi ko tijani an kagal tono dartoto wona ñakkude wonde tijani en to wonta dartonaji goɗɗo neɗɗo so tawi mana dani wonde tijani enke wonta dartonaji goɗɗo so tawi wona mujjiɗo wona mo anda so tawi neɗɗo heeɓi wonde tijani enke wonta dartonaji goɗɗo so tawi wona mo anda ko dartete saabu ala haaju mujjiɗo maɗa darta haaju fof mo dartoɗoɗanane nder cheikhna ahmada tijani gonɗon lawol noon mbagol dani gonɗo lawol mbagol dani dartan cheikhna ahmada tijani ko adine nangata lawol tijaniya tawi ɓertama ko daɗi waɗi allah fof tawi towi e dendagal waɗi allah cheikh tidiane ko adine nangata lawol cheikhna ahmada tijani andi o nelaɗo allah ne yima ko adine o rokkatamo lawol ngol nelaɗo allah ne hi cheikh tidiane ko adine rokkata ɗum lawol ngol
on sanga ko adina lawol ngol ɓemata jungo makko tawede ɓurɗu goto mana sowona e kalma koyno dow dande mum hay so tawi emin guuri kamɓe jeeyi mana ɓurbani en kagal e wayre gandal maɓɓe kono ɓerde makko tawi dari ɓerde maɓɓe ɓitinani eɓe ɗon gonde maɓɓe ko ceerno makko koɓe ceerno makko kamɓe goni seeɗen ɓe koɓe ceerno makko eɓe dokkamo koɓe dokkatamo ko eɓe mbaɗanamo koɓe mbaɗanamo ko kono ndewonno darde kam hay goto jeeya ɗum ceerno ɓerde mum yaade almuɗo ɓerde mum yaade tawi ɓerde makko yawtiɗo ɓe jahata ɗo ɓitinani tawi kamɓe fof ko kanko taɗi ɓe kono noon kanko e ɗum fof o yii omo andi kanko hono hoore makko yamirore makko so rokkama yamirore o won ceerno o waɗi yamirore nden yamirore koye sifa makko e wonata sifa makko o yonanimo makama mone wawi gaynande o ndeɗo tagore oɗo saaha timmal makko ngal yonananimo koyna wawi neyiɗede yimɓeɓe omo andi yimɓeɓe jawti joni ɗo nehdeno battande jamanu ari no yimɓeɓe mbayniga tagode ɗe mbayni makama mo woni o e timmude o yonananimo kono wawa neyirde yimɓeɓe so taw ñagoniraɗo Allah yamirore wonde yo rokkumo ceernagal o wona ceerno o ɗacci yamirande kono nelaɗo Allah andi on tan goto yamirore mum wawi on saaha joni feñande tagore nde ceernagal lawo tijani wona sattijan ko dokkaɗo kono wona kam jogui wona kam fewni wona sattijan fewni ceernagal lawo tijaniya ko dokkaɗo kankone ko almuɗo ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi yamirore ummorde e jatimum yamirore ummorde e jatimum e gandal mum Allah yamirore ummorde tarbiya mum mo ganduɗa ene neyi hakkude mum e Allah on tarbiya e on haal e on maqam e on hundu ko ɗon yamirore tijaniya yaltina Cheikhna Ahmada Tidiane rokka o tawi haaju makko fof gasi kono noon so nelaɗo Allah rottimo kanko o jeyde o wona ceerno hay goto wawata dañde makama Cheikh Tidiane o woni saga wawanede hoto noon e ɗonata mana ko caggal toon waɗino ha wawa wonde ceerno almudo Cheikh Tidiane hoto neɗɗo mana gabbata wilaya ha wawata kam woni ceerno almudo Cheikh Ahmada Tidiane ko Cheikh Ahmada Tidiane wi wawata wonde ceerno ɓe yimɓe ha latanaginen ceernagal to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam heɓi ngal ceernagal to nelaɗo Allah ne fuɗɗi jogade ene woni ceerno maɓɓe holto enen dañeten wawde wonde ceerno ɓe yimɓe enen kay ko kaleten tan koye wonde almuɗo Cheikhna Ahmada Tidiane ngal ceernagal noon jogoɗen ɗum eɗen gollira ceernagal jannat ɗum ko Cheikh Tidiane jiggo ceernagal muɗum nelaɗo Allah ko Cheikh Tidiane kamen toppitingol lawol nelaɗo hay ko Cheikh Tidiane o ka lawol ngol ha gasi nelaɗo Allah oppiɗani mumen tan ko kamɓe gondiri hen kadi wona o rokkima tan ɗo yawa golle e waccini mumen ala ha joni ko kamɓe gondi hen ha jaram hande aɗa yiyode ɗo kamɓe gondi hen hunde nde ganduɗa nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗacciraɗe ɗum Cheikhna Ahmada Tidiane foti ni koye ma waɗi hen jungo muɗum koyngal muɗum e liggiri muɗum haaji ramana ɗaccata ne wajji watte bo ma ara holko woni ɗum so wonani mana o topitade ngol lawol hay so waɗa almudo Cheikhna Ahmada Tidiane goto kam tan goto so jangguide hoto tamaɗa aɗa jeeri jeeri tan nelaɗo Allah tane heyi ko on o anda goto so fuɗɗi goto no ara ɗum ɗan noon tawde ko noon mana ngol ɗo lawol enen anduɓe Cheikhna Ahmada Tidiane fof ganden ken anduɓe lawol ngol kala dokkaɗani yamirore ya andu ko yamirore Cheikhna Ahmada Tidiane dokkaɗa kala mo dokkuɗa ya andu lawol muɗum mako anduɓe Cheikhna Ahmada Tidiane ko lawol Cheikhna Ahmada Tidiane yamirore Cheikhna Ahmada Tidiane ko anduɓe Cheikhna Ahmada Tidiane ka almude Cheikhna Ahmada Tidiane ayiɓe noon mbaɗanaɓe ko mbawɗa ko jannguɗa jannginaɓe e keɓu koɓe naɓira so tawi mana ka hakimu aɗa jogee hoore ma ko aɗa laɓɓinira pittade maɓɓe kalaɗe ɗum tinoɗa yota noon ka miɗum ya andu kamaɗo maɗa mana kañum ko roy kamaɗo Cheikhna Ahmada Tidiane kamaɗo Cheikhna Ahmada Tidiane ɗacciraka ɗum ko kamaɗo nelaɗo Allah accira ɗum kabaɗo ɗum andi waɗɓe kamne joguimo raqqi ndege raqqihim kono ala ma yuraqqihim Cheikhna Ahmada Tidiane raqqihim ala ma yuraqqihim rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam saamu raqqihim ala ma yuraqqihim Cheikhna Ahmada Tidiane wa raqqihim ala ma yuraqqihim rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fa idan tarbiyatu ko madrasiyatu wa tarbiyatu haqiqiyatu ha joni an hanka almudo so tawi on noon wawi wonde almudo ha mo raqqihim jaggadire maɓɓe totenera Allah totere Cheikhna Ahmada Tidiane ha joni ko almudo holno enen kadi mana rokketaɓe ewroɓe sona hakkiɓe ɗen tan ken almuɓe wono waɗi heydi hen almuɓe Cheikhna Ahmada Tidiane kamɓe fof koɓe gotum ko almuɓe Cheikhna Ahmada Tidiane koye wirde Cheikhna Ahmada Tidiane enen fof kadi mana almuɓe Cheikhna Ahmada Tidiane goto fof ene waɗa ko wawi hay hen woto
tadi setali rezeki lagi dari wahala di beda lama itu itu belum sakasi kalau tadi nilai jokowi yang luar sana menjadi ina apa nak sana menjadi ini dalam beda ini kuno ya ini memang شغلنا على الاتجاه سنة أقول أنا يمكن أن هذه كان فجأة دورت أي واحد مكو ثم لو كنت أسمع مكو سنة أقول ما نتكلم عن ولا كم ولا كم ولا هاي يقولي كذا كذا نورو كشغلنا على الاتجاه ولا تأمل ولا ولا أنا كم ولا كلام كجالا جوا ما تعرف من هذا اللي ما أقول سنين ولا ما شغلنا على الاتجاه كجالا جوا أن كتبه هذا أنا لا كم جم سكين ياركيو تونان كأن لابد تدين الموين الفرمين كلا دكتور سوكي أو الاتجاه ما لا لا sama dia makanya sampai sekian keluar dari firman pada nama itu sama dia makanya sampai sekian roket itu nanti kayak mana budak budak itu bukan dia cama sama dia makanya sampai sekian roket sama dia makanya sampai sekian tadi sekian ini tidak kita kalau malam sekian awal ini Tuhan mana lah budak-budak saya dan benda enak anu bekalan kok kalau kau biang kau nak enak anu benda anu bekalan domba kau bersihkan enak mana kan benda yang lemah mana bekalan dah berfokus bersihkan lawan kau itu juga bahan ada kalau kita kalan lawan kau juga bahan sebab kita main kalan kalan kau mana kau kata main tangi wadah mudah kau cari tinggal kau kalan tangi wadah kata mudah Dono kandani en kebi koyen dono kandani en kebi koyen yebe kana la Allah shana ma tatijani bada tartibun ina kew na kabar mudin ina dari ina keda ina dindina dari ina dari ina dindi men ina dindi men na dindi men na kew na kabar mudin men kayim en keki ala ali men min Allah min bade ko den kan kula inde mun ba yin bedan bedo Allah dan Allah ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yin bedan bedo Allah na syarana Ahmad Tijani ya dan Nabi radhiyallahu taala anhu dan kadaro ina kula kero ko ya kero win ko biar aku ada wala gas na Allah ko biar ko da di kan mimi da imam ko da kan nela Allah mo hedi syarana Tijani ke digital Fase ke digital, nasi ke digital, kan dia ada banyak pekerjaan, kan fase ke ada banyak pekerjaan, kan nasi ke ada banyak pekerjaan, jangan penjalan problem. Wajib punya hajat di dalam nama Al-Quran yang jamin kita. Wala dan masalah ada nama yang berani, boleh. Bila tu nasi standar dulu, bila ada juga pun dekat berani, sebenarnya, lebih awal ada. Kalau ini juga tidak mana wanda kumandang wanda istasel mana ada yang tahu tiap tahun ahli dan jemaatan ada Allah coba orang kan berdiri orang kan mampu punya ayat apa wajib ini yang ini dalam berharap untuk jadi yang itu dia benar Allah sallallahu alaihi wasallam tidak ada termin dia juga cara ada tidak ada termin jadi film itu ada jadi itu kalau dia ada itu apa kata dia macam dia kan orang ada juga mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daud ahli nada lagi hasan sahabat kan ali jadi lepas mendapat ayat saja bukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata ala itu kalau kita ada budaya yang tidak berjalan dan ada tidak berjalan kita boleh tidak berjalan karena kita berjalan kita ada juga kita tidak ada juga untuk mengatur betul ala diri berjalan dan ada juga ada juga tapi ini bagaimana anak kata ada juga pekerjaan dan juga ada kami boleh menjadi aset dan ada juga ada juga ada tiga
mauna saya lari edukasi timbul tersebut bukan dari organisasi akan mendadak jangan jangan boleh elektronik tapi yang bermaksud pada menjadi sekolah ini ada you anda nanti الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلهم تنورني أنهين يتلى الله سبحانه وتعالى يكون لنا بأنه رضي الله تعالى عنه يقول الله سبحانه وتعالى يريوني سبابه ويمكو بسيرا بمكو رضي الله تعالى عنهم جميعا باودن ولني دندو وجر إهدا ديدو كومبودي امامه كومبودي دي غانودا على كو كداني جولو على كو كداني تيجاني ينكي ala ko keddani neɗɗo e hoore mum sabu haala makko ka haali pittaali haali ɓerɗe haali ruhuuji haali pittaali fittude e majje kala ko foti itteede haali ɓerɗe yinnude ɗe nelaaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam haali ruhuuji sembinirde ɗi nuuru dewal allah subhanahu wa taala e kiɓinagol yo allah yoɓɓe moƴƴere suñu sëriñ ceerno ibnu umar ceerno ci ndigalu ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nee na ñun cant yàlla rek cant googu rek moo ñu ñeel ci li ñu yàlla defal ak ci baaxe bi nga xam ne yàlla baaxe nañu ko yàlla baaxe ñu ci dëkklu kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko fi mu bàyyeekoo ci ceerno cheikh alxaaji muhammadu bnu saidin radiallahu taala anhu la nga xam ne sabab bi ci moom nañ ko amee moom ak ay sëriñam ridwanullahi taala alayhim jamian kàddu ya nga xam ne nag bàyyilul dara jullit lépp loo xam ne waroon nañ ko waxal jullit ak waroon nañ ko defal jullit kàddu yi bàyyiwu ci dara képp koo xam ne tam taalubey cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu la lañ la war a waxal ci biir cheikh tidiane radiallahu taala anhu ak ci tariqa bi ak ci yow ci sa bopp na ngay nekkee taalube ak na ngay nekkee ci biir tariqa bi kàddu yi bàyyiwu ci dara waaye tam kàddu yi bàyyilul dara ngir nit kese ci niteem kàddu yi tam bàyyiwul ko dara sant nañu yàlla nag ci kàddu yooyu nga xam ne dégg nañ ko fi fii ci ceerno radiyallahu taala anhu sant nañ yàlla ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may ñi dégg kàddu yi yàlla may ñu tam ñi gëm ko yàlla may ñu tam ñi topp ko yàlla may ñu tam ñi jëriñoo ko yettoɗoɗoni allah alhamdulillahi rabbil alamin ndewnno ceerno men radiallahu taala anhu ko ujubatun min ajibi alfadilati alilahiyati walbarakati altijaniyati ujubatun min ajibi alfadilati alilahiyati walbarakati altijaniyati ko moƴƴere allah subhanahu wa taala e rewde e barke cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu
sembinori ɗum wawi haaldude e ɓerɗe ɗe cemba wawi haaldude e ruhuji ɗi laaɓa wawi haaldude e pittali ɗi cella eɗen jetta hen Allah subhanahu wa ta'ala eɗen mbiya yo Allah yomo moƴƴere goto fof o haaldi e muɗum ala mustawahu o haaldi e neɗɗo o ɗo neɗɗagal muɗum ɗo o haaldi e tijjaniyanke o ɗo tijjaniyankagal muɗum ɗo o haaldi e almudo o ɗo almudagal muɗum ɗo o haaldi e biyeteɗo ko ceerno o ɗo ceernagal muɗum ɗo o andini ɗum ko Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu ta'ala anhu woni ceerno keddiɗo fof ko almudo yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo kanko e seereɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko o rokka en wawde nande ko kalante ɗen ko e jabde ɗum e gollirde ɗum beele eɗen mbawa naftorade ɗum bi jahi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seereɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ceerno nee na sant nañu yàlla bu baax a baax a baax a baax nee na suñu sëriñ cheikh alxaaju Muhammad ibnu Saïdin radiallahu taala anhu moom de kéemaan la ci kéemaanay ngëneelu yàlla yi waaye tam kéemaan la ci kéemaan yi barke tariqa cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu nee na soo dëkkloo waxam ji wax nag nit ki ci wàllu bakkanam naka lay balee bakkanam ci lépp loo xam ne luy war a bale ci bakkan ba nit ki mën a moom boppam ginnaaw loolu tam wax nag xol yi naka nañuy nàndalee xol yi cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xol yi màndi ci cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tam wax naa ko ruuxu yi naka la ñuy juballoo ruuxu yi ci leeru jaamu yàlla ak toroxlu yàlla ak màggal yàlla bàyyiwu ci dara wax nag tam jullit bi naka lay baaxalee njullitam ci wàllu jikkoom ci wàllu nekkinam ci wàllu ay kàddoom ci wàllu ay yéeneem bàyyil ko ci dara wax nag tam koo xam ne taalibe cheikhana Ahmad Tidiane la radiyallahu taala anhu naka lay nekkee ci biir tariqa bi digganteem ak cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ci wàllu xolam ak digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak digganteem ak yàlla tabaraka wa taala waaye tam ak digganteem ak mbokkam jullit yi ak mbokkam taalibe Tidiane yi dëggu woowu sax moom la wax ne moom lay njëkk a jiital su defaree foofu ba pare mën a yéeg dem ci bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu yegg ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mën a yegg ci bëgg yàlla loolu tam dece lu ci dara ka nga xam ne tam taalube la tam desalu la dara ci sak taalube naka ngay nekkeek sa sëriñ ak naka ngay nekkeek bépp jullit loolu tam desalu la dara waaye tam ñi nga xam ne tam ay sëriñ nañ tam desalu leen dara xamal na leen ne ci biir tariqa cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu benn sëriñ moo ci am moo di cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ci boppam tam cëriñam mi ngi nekk ci biir cëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka fekkonte ne wax na ne Cheikh Tidiane ci mëtam ak ci kamaalam ak ci léppam waaye yonent bi bàyyi woo ko boppam rek fekk moom mooy yokku taalube tijaan yi ci tariqa bi wala moom moo leen di defar déedéet seen madadu ak seen yëpp mi ngi ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo ne soo leen di yar na ngeen yow nit ki muqaddam bi soo yar nit ñi nang leen yar ci tarbiya bi nga xam ne moom la cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu doon yaree ay taalibeem soo leen di defal tartiyatam na nga leen defal tartiya ci tartiya bi nga xam ne Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu loolu la leen di defal moo tax bàyyiwu ci dara ku nekk
taxawaay bi nga war a taxaw ci biir tariqa bi wax na la ko leeralal na la ko ba mu set wecc ba ku nekk mën a taxaw fa mu war a taxaw nee na ñu ngi ñaan yàlla nag moom Ceerno ak ay sëriñam ñi nga xam ne ñoo ñu dimbalee nii tetteeñu nii yàlla na leen yàlla fayal yiw ba nga xam ne moom la leen yellaloo ca moom yàlla matalal leen seeni yéene ci taalube Cheikhana Ahmad Tidiane yëpp ci yàlla matalal leen seeni yéene ci dental bi matalal leen seeni yéene ci taalube Cheikhana Ahmad Tidiane yëpp radiyallahu taala anhu waaye matalal leen seeni yéene ci jullit yi yëpp matalal leen seeni yéene ci xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam waaye matalal leen tam seeni yéene ci mbindeefu yàlla yëpp ñu ngi ñaan yàlla nañ yàlla defal loolu ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ak ci barke Ceerno ak ay sëriñam ridwanullahi taala alayhim jamian allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يتولى ودني الله nde wonno ko ganduɗo hunde wawi haalde ɗum ko laaɓaɗo hunde ne wawi laɓɓinde ɗum oɗo Ceerno radiyallahu taala anhu Allah ina rokkimo kiɓindugol e ɗeɗo gande e sifa mo haalota ko donno Allah tabaraka wa taala so mo wi heblude jiyaɗo makko omo nula ɗum e tagore nde o heblanammo gueɗe giɗgol e gonɗugol e gandal e laaɓal e nunɗal e jambaragal ɗeɗo gueɗe fof Allah hebli ɗum heblani ɗum Ceerno radiyallahu taala anhu beele yo yottin ngal ɗo nelal e tagore nde peewal ma yaada e ɗeɗo gueɗe yottinde nulal ma yaada e ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo fof Allah waɗanimo ɗum kala keɗiɗo ɗeɗo pele ɗe o haali hande e oɗo suluku sa ƴeewi to fuɗɗi ɗum to suluku o wi an ka jaati Cheikhana Ahmad Tidiane ko jaati laawol ngol ko jaati o haali o wi heen felo fof hen jaati fof felo ina to mum o haali pele ɗe o iwri ɗum less felo arwaniwo ngo kono mbaddata e julɓe ɓe an saali ko felo rewgo heen ngo woni felo Cheikhana Ahmad Tidiane no yiɗirtamo felo tataɓiyo ngo woni felo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam noon kuuɗirta e makko o ƴefti felo arwaniwo ngo o waɗi ɗum e nder Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ha gasi ɗum woni laawol ngol o ƴefti pele ɗiɗi ɗe fof arwaniwo ngo e ɗimmiwo ngo o waɗi ɗum e felo tataɓiyo he woni ɗum wo woni jaati nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ngal ɗo gandal wona ko jangete ala ɗum koko rokkete sabu neɗɗo wawa yiilade ɗum e defte ha yiita ɗum ko a haalante ɗum tan paamira ɗum haalanede walla longineɗa ɗum gandira ɗum longinede kaala ɗum wiyete waridat kanko noon Ceerno radiyallahu taala anhu gila ganduɗen mo koni nanirɗen mo koni jiiruɗen mo kala kadi ko haalani yimɓe kanko adi gollude ɗum saɗa yiɗi nananede e jaɓanede aɗa fewna yimɓe ya haalanɓe ko ganduɗa ko kadi gaɗoɗa golla ɗum kanko noon ko noon waɗi yo Allah yommo moƴƴere
yo Allah yoɓ cheikh alhaji mouhamadou ibne saïdin moƴƴere kanko e seereɓe makko ridwanullahi taala alayhim yo Allah ɓeydanɓe teddungal e hurum e mallinede e ɓeydede e ɓeydanede gueɗe maɓɓe to Allah sabu barke Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam sabu barke cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu sabu barkeji maɓɓe e barkeji seereɓe maɓɓe eɗen ñaago kadi ceerno men oɗo yo Allah rokkumo afiya yo Allah ɓeydanmo cellal e sembe o ɓooya duusde en e nde ɗo hunde allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. alhamdulillahi rabbil alamina suñu sëriñ ceerno cheikh baro ci ndigalu ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nee na mbir kaka xam déggu ko moo ko mën a wax kooku tam moo mën a leeral mbir nee na ceerno nag cheikh alxaaji mouhamadou bnu saïdin radiallahu taala anhu moom de yàlla daf ko mayub yàlla la naka fekkonte ne lii mu fi wax ci jotaay bii ñi dëkklu li ci nekk ci ay leer li ci nekk ci ay xam-xam fekk xam-xamu yàlla la te xam-xam boo xam ne du xam-xam bu ñuy jàng ci ay téere déedéet dafa di xam-xam boo xam ne danga koy jëlee ci xolu góoru yàlla yi ñi waxal la ko walla ñi sol la ko xam-xam boobu mooy maye lii mu fi wax waaye du loo xam ne dañu koy jàng ci bind dañ la ci yar tàggat la ci sóob la ci bu boobaa nga mën a yegg ci xam-xam boobu nee na naka fekkoon neete yàlla su fekkente ne waajal na jaamam su yàlla nammee waajal jaamam ngir jaamam boobu jubal nit ñi ak dimbali leen ak tette leen ci diine dafa am ay mbir yoo xam ne moom lay booleek moom may ko ragal yàlla may ko tam xam yàlla may ko tam dégg yàlla may ko ay yeneen may yoo xam ne ñooy ànd ak la ka yàlla waajal yooyu nañu wax ay waaridaat yàlla may ko yoolu bu boobaa mu mën a jublu ci mbindeef yi jubal leen la muy jubal ci ñoom waaye tam def ci ñoom la muy def ci ñoom ceerno nag radiyallahu taala anhu loolu la ko yàlla may te yàlla dimbali na ko tam la muy wax yépp ak la muy def yépp ak la muy defloo nit ñi yépp ci boppam la ko jiital naka fekkonte ni nit ki la ngay wax soo buggee ñi topp la si soo buggee ñi dégg la ci ñi déggal la ci sa jëmm ji nga koy jiite mu ne nag jàngal na fii ci biir band bi taalube naka lay sooboo ci biir tariqa cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu mu def soobu bi ci ay ñetti dëggu am ci ñetti jëmm yow taalube bi nga xam ne yaa ngi soobu ci biir tariqa cheikh tidiane radiallahu taala anhu am na dëgg boo xam ne ci sa jëmm la am na beneen dëgg boo xam ne ci jëmmi tariqa bi la am na beneen dëgg boo xam ne ci jëmmi cheikh tidiane radiallahu taala anhu bi nga xam ne moo di jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow taalube bi sa dëggu bi nga xam ne mooy sa jëmm mooy nga feesal sa xol cofeel bëgg jullit yi bëggal leen tam lépp loo bëggal sa bopp nga bëggal ko jullit yi nee na balaa ngay def loolu nag da ngay ñëkk a génn ci sa biir xol bañ jullit ak bañal jullit yi nee na loolu moom su génnul ci yow doo mën a dem fenn da ngay jiital ci sa xol setal sa xol ba mu set wecc bañ képp koo xam ne jullit la setal tam sa xol ba mu set wecc képp bañal jullit ginnaaw loolu nag nga mën a dugg ci bëgg jullit ak bëggal jullit nee na loolu mooy dëggu bi nga xam ne mooy sa jëmm yow taalube bi soo paree ci loolu ci ngay mën a yegg ci bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu yegg ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën a yegg ci bëgg yàlla tabaraka wa taala
nee na la nga xam ne nag mooy dëggu jëmm tariqa bi mooy tariqa bi laazim la ak wazifa ak xadratul jumaa lu ci nekk nag nga defee ko ci anam wa nga xam ne moom nga ko war a defee te tam même soo jàngul yow nit ki nga fexe ba xam la ngay jàng ci biir laazim astaghfirullah bi ngay jàng nga xam la muy firi salaatu ala nabi bi ngay jàng nga xam lan lay firi laa ilaha illa allah ba ngay jàng nga xam la muy firi bu boobaa sooy jàng la ngay jàng mën a teewlu ci sa biir xol nga mën a teewe yow ci sa bopp waaye tam mën a teewlu kàddu yi ngay jàng bu boobaa nga mën a yegg ci mébét ba nga xam ne loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mébétal ñu ci tariqa Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu bu boobaa du ay tiyaaba rek nañuy wirdal waaye la nga xam ne moo doon maqsad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tariqa bi ñi mën ka am nee na dëgg boobu tam taalube bàyyi ci xel ñetteelu dëggu bi nag mooy dëggu Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu loolu nag mooy sopp ko nag ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dëggu boobu tam nit ci taxaw ci mën a yegg fa nga xam ne foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nammal jullit yi ak taalube tijaan yi nañ fa egg ci biir tariqa bi nee na yii yëpp lu ci nekk leeral na ko ba mu leer naññ setal na ko tam ba mu set wecc ba képp koo xam ne déggu na ko dina xam fa muy mën a teg tànkam dina xam tam naka lay mën a doxee ci biir tariqa bi naka fekkonte ne tariqa bi nit ki soo si nekkee da ngay jéem def suluuk ci biir tariqa bi soobu am jaar yoon woo xam ne foofu la Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu digal taalibe yi nañ fa jaar nee na loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax ba ñu yàlla mayee ñi dégg kàddu yooyu ci moom Ceerno Cheikh Alhaaji Mouhamadou ibn Saïd radiyallahu taala anhu kàddu yoo xam ne moom tam mi ngi ko taataanee ci ay xolu sëriñam ay wasilaam ba mu egg ci Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu kon nag ñu ngi ñaan yàlla moom Ceerno Cheikh Alhaaj Mouhamad Saïd radiyallahu taala anhu ak ay sëriñam yàlla na leen yàlla fay yiw yàlla na leen yàlla fay mbaax ma nga xam ne moom la leen yellaloo ca moom yàlla yokkal leen xorma yàlla yokkal leen teraanga yàlla yokkal leen jegeel leen ci moom ak yokku leen ak yokkal leen ca fa ñu nekk ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla defal loolu waaye itam di ñaan yàlla Ceerno Cheikh Alhaaj Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moo nekk ak ñun di ñu tette ci lii ñi nekk di ñu ci wommat moom tam ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal ay fanam yàlla may ko wér yàlla may ko kattan yàlla tam yokku ko mën-mën mu yàgguñoo tette yàgguñoo wommat ci mbir mii ñun tam ci suñu bopp ñu ngi ñaanal yàlla may ñu ñun tam nu ñu baaxalee ak nu ñu rafetalee ak nu ñu defaree suñu taalibe digganteek ñoom ak ni ñu nekkee ci mbir mi ci anam wa nga xam ne moom nañ ci war a nekkee yàlla nañu yàlla defal loolu ci barke yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ak ci barke alquran al azim ak ci barke suñuy sëriñ ak ay seeni sëriñ ak ci barke Ceerno Cheikh Alhaaj Mouhamad Saïd radiyallahu taala anhu ak ci barke yi sëriñam yëpp ridwanullahi taala alayhim jamian ak ci barke yi sëriñ yi lislaam yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Ceerno Mouhamadul Amin Ceerno Ahmad Saada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة
الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. شيخ طه شيخ أحمد سمبا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. شيخنا عبد الحميد وشيخنا أحمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق
الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم jaggoɓe laawol ngol gone e arde oɗon keɗo sharɗiyeji laawol ngol sharɗiyeji ɗi ko nogas e 3 sharɗi gadano o tawa ceerno mo ñagotoɗa yo rokke wirdu o tawa omo jogui yamirore sellunde jokkodirde rokkirde wirdu ndu ha yetti cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu ɗiɗi tawa an garɗo ñagade wirdu o hay goto e wirduji waliyaɓe a jogaki ko wona tijaniya so aɗa jogui noon a accat ko tijaniya o tan jogotoɗa 3 a juurota ko waliyumo wona tijaniyanke guurɗo hen noon e mayɗo hen juurotoɗa ko nulaɓe e annabaɓe e sahabaɓe e tijaniyankoɓe 4 waktuji ɗi joyɓade ka gorko a renodiratɗi e dental so wona tawa noon ko gantu haaɗi kala ko Allah yamiri golla ko Allah haaɗi goppa joyi a yiɗat cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu ko ɓuuri ko neɗɗo ina yiɗa nene mum e bamum e dendagal ko yiɗete ko wona Allah e nelaɗo mum ceerno kadi lomtiɗo cheikh tidiani o rokkuma wirdu o ne ko noon jiɗirtamo jeegom a hoolota ko hoɗo Allah wiyete hoolade hoɗo Allah ko mbiya a jaggi wirdu ndu tan a nani ko haala e wirdu ndu e moƴƴere tan jaaha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golla ko beleɗa ko Allah yiɗa ɗum a waɗata noon sa jaggi wirdu ndu a ɓeydoto hulde Allah golla jamiroje Allah goppa kadi Allah jeeɗiɗi a yennata cheikh tidiani a añatamo jeetati sa jaggi wirdu ndu a dumoto hen ha mayde tawi a accata jeenayi a fiɓat e ɓernde ma gonɗina dendagal moƴƴere nde nanɗa no haale e wirdu he piɓa ɗum ko gonga ina jeeya noon seeɗa ko haala e ɓuura wirdu ndu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wi omo defi kala neɗɗo jagguɗo wirdu ndu an tew ɓanduma ndu harminade jeygue ma naata aljanna ko alda e hasɓede e lebtede ɗum noon ko an jagguɗo wirdu o e nene ma e bamma e ɓiɓɓe ma rewɓe ma e siraɓe ma ɗo rokkuɓe ma rewɓe eɓe dokkuɗa rewɓe fofof kamɓe limaɓe ɗon ɓe fof ɓayda tan koɓe julɓe eɓe gonɗini Allah ɓe jaddani cheikh tidiani ɓe gañanimo hayso tawi ɓe nangani lawol ngol kamɓe fof ɓe naati e nder defare nelaɗo Allah he sallllahu alayhi wa sallam maɓe naata aljanna ko alda e hasbede e lebtede saabi barke maɗa an ko to jagguɗo lawol ngol o sappo a yata noon aɗa witta aɗa miijo aɗa yeddifino e ɓernde ma ndeɗo moƴƴere haalade holnode wonirta gonga ala a gonɗintu tande tawno ko ɓural noon koye juuɗe Allah woni mojola fo o rokka sappo e 1 a fotat ha dokkeɗa wirdu ndu nde puɗɗoɗa wirdude sappo e 2 wadifa e wirdu aljuma ɗi waktu o yawta nde puɗɗoɗa wirdude tawi a ala ngattu kaɗɗomo wirdude
sappo e jeegom a yahata aɗa rokka wirdu ndu woɓɓe taw an a yamiraka ya rokkiru sappo e jeeɗiɗi a teddintu kormina mawnina dendagal tijaniyanke tengti noon seeranɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa wirda ɓanduma e tumtima ko tawi ina laaɓi sappo e jeenayi nokku ɗo jooɗiɗa aɗa wirda ɗo kadi tawana laaɓi nogas so aɗa wirda a jooɗoto kuccita funnage so wona tawi noon koye dental gonɗa oɗon wirda ɗum kuccita koye jeeteɓe wirdittaɓe walla tawa koye ɗanngal gonɗa aɗa ummi e nokku aɗa fayi e nokku ɗum sa fayi e wirdude tiinde ma nde kala ɗo hucciti fof ko ɗon kuccitta ɗum ne sa jolɗo walla sa baɗɗiɗo walla sa jaarowo koyɗe nogas e goo so aɗa wirda a deƴƴat ndeeƴa tuggude nde puɗɗiɗa wirdude hane jofnuɗa tawa hay goto a haaldata so won garɗo yiɗi haaldude mane a jaabotako so wona tawa noon yiɗi haaldude ma ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗoma wirdu o ɓeɗo tato ɗe kala e maɓɓe joguiɗo e ma haaju e nder ko birdata ko ina yiɗi haaldude e ma aɗa wawi nangude yaɓere ɗo jaareteɗa ɗo keɗoɗamo omo haala aɗa jaabo so gayni jokka ɗum hay hunde bonnata e wirdu he so tawi kadi ko debbo wirdanno joom galle makko ina watta e tato haalaɓe ɗo ɓe gonanayo nogas e ɗiɗi so aɗa wirda ɗo jooɗiɗa ɗo a tawnat ɗo yeeso ma ɗo mbaadi cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu piɓa e ɓernde ma wonde aɗa jooɗi yeeso makko aɗa weywitoromo hakkude ma e allah aɗa barkinoromo aɗa sembinoromo aɗa jokkoromo ko ɓuri timmude noon e ɓamtade e towde e mawnude e nafde ko tawnude mbaadi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama nogas e tati karfeje wirdude jangata ɗe so tawi ka almuɗo janguɗo aɗa andi ko karfeje ɗe pirata saɗa wirda a janggat karfeje ɗe taw ɓernde ma ɗe ina tawni firo karfeje ɗe sa anda ko karfeje ɗe pirata noon saɗa wirda janga ha laaɓa ñumboɗa ha noppi ma ɗi nanta ko ɗemgal magal jangata ko beele haqqille ma o e ɓernde ma nde e an fof ina wawa yowitade e renda suro e ko gollata ko e tinnoɗon noon wata arɗo so wona mo ganduɗa ina yenana to hakkude mum e allah ari ko jaggude wirdu so tawi ko nangunoɗo wirdu ina andi e hoore mum ina wirda ñande fof ko yidde salminde ceerno tan ko ɗum woni ko ɓattinta ɗum ɗo on yo rento walla mo ganduɗane kadi na andi e hoore mum jaggani wirdu ari tan ko ina yiɗi memde jungo ceerno ko ɗum addi ɗum onne kadi yo rento ndentoɗen no feewi wota arɗo so wona mo ganduɗa ina yenana ari ko jaggude wirdu mbattene ɗum haqqille no feewi nde wonno wona caahan joƴƴini en ɗo kadi wona fijirde joƴƴini en ɗo kala garowo yo taw ko garowo jaggude wirdu mbatte ɗum haqqillaji no moƴƴi onon jaggoɓe wirdu ɓe kala ganduɗo e hoore mum ɗum addani ɗum yo feere wurto e ceerno wijo en mbattu e ɗum haqqille no feewi o wi ko haala ɗo joni ko haala mawka ko haaju mawɗo ko haaju waɗi en ɗo haaju allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama haaju cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu omo rendini ko renti ɗo ko fofof sababude on ɗon haaju gooto fofof ko ɗum addi ɗum gooto fof ne kadi ko ɗum joƴƴini ɗum sa woni e nder ɗum noon aɗa kala ko aɗa gollodira e julɓe ɓe ya taw funti ala hen allah hay gooto funtata ɗum yidde salminde tan so woni sababu ngara calmina mbayano jaggowo wirdu ni tawa ko calmingol ngol tan wonno haajuma a funti mo funtata ko allah hay gooto funtata ɗum garowo e ma noon mo jaɓɓotoɗa mo jiɗɗa mo teddinɗa mo jiɗɗa wallude a willata ɗum garowo e ma mo jiɗɗa jiɗɗo ma aɗa yiɗi teddinde ɗum aɗa yiɗi wallude ɗum a yiɗa willude ɗum kaalgol kewgol ngol e ɗum haaldude e jomum en so renaki so neɗɗo o ina raɓɓiɗi haqqille sikkata mataw
katinɗo tampere e calmingol ngol aɗa wella ala wona ɗum ko wallude yimɓe ɓe ko gollete fof yo won goonga ko Allah gollodirte subhanahu wa ta'ala e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ɗum waɗi nanen haala ka neɗɗo jagguɗo ina wirda sabu yidde salminde tan on wata o ar omo rokka jungo wal wayno jagguɗo ni tawa ko jaggunoɗo ha gasi kadi omo wirda walla goɗɗo mo hato jinani e jaggude ni ari tan ko salminde ɗum ɗo ko leydi tan nduɗo ɓandu koye leydi iwi kadi koye leydi faati wona ɗum jogii maana wona ɗum jogii njaru qiima koko woni e ɓerɗe ko ɗum ko Allah teskoto ko ɗum jogii qiima ɓeydoɗen wattude haqqille yo Allah newnu yo Allah wallu e jon noon ɓattoɗe jaggowo fof ndeƴon mbaɗon goto goto jaggowo fof nangira juuɗe ɗiɗi so ceerno acciti jungo muɗum ngo mema e yeeso mum on saha yalta mberte juuɗe ganniyoɗe oɗon jagga laawol cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu so won jagganannoɗo kadi ɓiyum debbo walla joom suudu mum walla banum debbo kadi ina wawi anniyanorade ɗum hen dokkima lazimu e wadifa e wirdu aljuma momi yesma juɗe ma ƴiɗɗi fof yo bismillah